Dinile ang naro doktor by malay ni thang puo doktor by kausong puo naro ni khokse mak ma brekiye sayo nai English by kiye apano se prong nai kawo doktor by kiye what is the matter nge sok min ke ba what is your problem nge sok min ke pode ke hinyom se tama ong mi what is the matter ngoke what is the problem ngoke Nini koksimo tma nge sungyomsi. Akeni ni koksima no sayak nare nengke bodike sayok nai kawonung angne lum tumi nge sayok nengke bodike sanai. I have a fever ba I have got a fever nge bo samayu. Akenung angle agare make lum tumi nge sanai ke bodike sanai. I have a high fever. Ba I have got a high fever nge sayok nai. Okay, angle sasa lum tumi nge sayok nai ke bodike sanai. I have a mild fever. Ba I have got a mild fever nge sanai. Mild ngoke asu agare thaiya. Okay, angle khakla sa tomi nge sanai ke bodike sanai. I have a chest pain. Ba I have got a chest pain. Chest pain moke khakla samonoke chest pain nyo. Angle kloma tomi ye sayo nang kebu bodike sanai. I'm vomiting. Vomit moke ma klomono hiyo. Anya kung kru thangmi ye sayo nai make. My leg got broken. Hoy miyo. Fracture ho hingmayu. Okay. An yao bai thami ba kru thami ye sayok nai ke bodike sayok nai. My arm got fracture ba my arm got broken ye samayu. Ang buhu sa tumi ye sane mangke. I have a stomach ache. Poimiu I have got a stomach ache po hingmayu. Stomach ache moke buhu samono hiyo. Okay, ain bua sami ye sananke. I have a toothache. Poimiu I have got a toothache ye po samayu. Toothache moke bua samono hiyo. Kru sami yo nanke bu. I have a headache. Poimiu I have got a headache po hingmayu. Headache moke kru samono yo. Ain totra sa tumi ye sayo nanke kongre mai puro jong totra se ke sa pu. Ain totra sa tumi ye sa nemake. I have a sore throat. Okay, ake pasamayo. I have got a sore throat. Sore throat moke gorna wa se ke kongre mai pu samono yo. Ain singma sami nge sanemang kebu. I have a backache. Poimiu I have got a backache. Poimiu I have a back pain po samayu. Back pain ba backache moke singma samono hiyo. Okay, ang kungray ong tumi nge sanake. I have a cold. Hingmayu are kebu I have got a cold po hingmayu. Angle kungray ni maksumi nge sanake. I have a cough po hingmayu. I have got a cough po hingmayu. Cough moke maksumono se hiyo. Ang kungray ni kung tuyolmi yo nake. I have a runny nose po hingmayu. I have got a runny nose po hingmayu. Ain hamsa sui bai ko mi yesa nake bu. I have a rash ba I have got a rash po hingmayu. Bo rash moke khamsa sui no hiyo. Ain kunju sami nge nungsa nake bu. I have a earache po hingmayu. I have got a earache po hingmayu. Angle sorry chaya ung tumi ba sorry tung thoyang tumi ye sananke. I'm sick po hingmayu. I'm not feeling well po hingmayu.
sick mo ke sorry chaya ba tung thoyang mono se hingu anh khuchi pe khomi nge sa nang ke bu my lips are chapped nge sayo nai chap mo ke khuchi pe khomo kutra ke nge ma sing rawo pe khau pai thamo apna ke chap nyu ang sa sao rading ung thami nge sa nai ke I cut myself nge sa nai dai di hammai nang tho nge sa phi nai ke bu I hope you get better soon nge sa nai thi cha di nge nai ke take medicine